Hello my beautiful people. Chelsea. Nababwiye ko Arsenal rwose itari bonere agahinda rino joro. Chelsea kimwe, Arsenal kimwe. Munyemerere mvuge ku gitego Pedro Neto yatsinze. Oh my god. Ya. Pedro Neto. Bakamuhaye akoraho gake andebera umuzamu bita David Raya wari sinzi umubumbe yari yagiye gutemberaho agakubita mu nguni yo hasi cyane. Reba poto kuntu bihagaze mu nguni hasi, umuzamu arirampa ariko bipfubusa birangira Chelsea yishyuye. Hagati aho amakosa ejo navuze y'umuzamu Robert Sanchez nibyo ngera dukorera uyu munsi, birangira dukubitwe ikipe itaturusha, twayirushije, twisanga turi behind Arsenal kubera no mu karita utazi gufunga poto. Ibaza kugira bagutsinda igitego wegeranye na poto, bagicisha hagati yawe na poto. This is a poor positioning, poor concentration. Ubwo se uhemberwa iki nimba udashobora gufunga izamu ryawe kwe? Nje rero uyu muzamu rwose amaze nimba Chelsea ishaka gutsinda ku buryo yanajya muri Big Four cyangwa ku buryo yatwara n'igikombe, Chelsea irasabwa ikintu kimwe gusa. Chelsea irasabwa kugura umuzamu muzima, kuko nta kipe yigeze itwara igikombe idafite umuzamu. Byaruta ukagenda ukanzanira Gaga Solonina, byaruta ukagenda ukanzanira Petrovic. Kuki mwatije Petrovic mukansigira uno mukayitasi w'umuzamu? Buri gihe uduteza ibyago gusa ndashima Imana ko Chelsea itigeze itsindwa uno munsi, kuko none iyo dutsindwa abafana ba Arsenal twari kubakira, bari kwita bazi imbere yacu, none wose twari kuvuga iki bari imbere yacu. Ariko mutuze, Chelsea is third, you are fourth. Nimba rero turi ku mwanya wa gatatu mukaba muri ku mwanya wa kane, we deserve some respect. Mwaje Stamford Bridge mwigize abantu badanje ngo tuje kuba ku bitango bitanu ngo nkwe, ariko umuhungu wanjye bita Pedro Neto yaberetse yuko amafaranga yose twamutanze atapfuye ubusa. So Arsenal, you better be careful. Uyu munsi mwagize lucky kubera Robert Sanchez mwari kurara ku mwanya wa 8, ariko nta kibazo ndabibikiye n'ubundi. Iyi ni match are none nzaba kubetera kuri stade yanyu Emirates, munyitege dero nesho ntago ari cye. So people, umukino wagenze neza. Chelsea yagerageje gufunga inyuma mwizamu, twabanjemo Robert Sanchez, hagati mu ba defenseur twashyizemo Colwell na Wesley Fofana. Bagize match nziza rwose uyu munsi, nta bugoryi bigeze bazana. Uruhande rw'iburyo twashyizeho Kukurera, nkuko nabi predictinze. Kukurera wagize umukino mwiza, nawe yafunze Saka rwose uko byari bikwiye 100%. Naye namubwiye ati ubura baro utwara umuntu byose nagere aho kugira ubure byose, at least ubure baro utware Saka. Ku ruhande rw'ibumoso ntabwo ba Reece James yabanjemo, maybe he was not physically fit, so manager yahisemo kubanzamo Malo Gusto muramuzi ku speed inverting, akajya gufashamo hagati ibintu nk'ibyo, ni number 1. Muri median twashyizemo umugabo bita Moses CAISEDO alongside Lavia. Neza nkuko nabikoze muri prediction, Lavia was immense. He was trying to bully everybody. CAISEDO, oh my god, stuck in there pressing the ball. Yagize umukino mwiza, wanze ari nawe man of the match. I forget to check. Kubwanje man of the match uyu munsi rwose yakabaye CAISEDO, kuko CAISEDO yadominye midfield Arsenal ribura neza. Imbere yaho gato Cole Palmer was like 50-50, kuko murabizi ko Cole Palmer dukina na Man baramuvunye. Uyu munsi rero twari dufite like 60% of Cole Palmer, nago twari tumufite rwose ku buryo bwuzuye. So ariko nubwo yarari kuri 60% bye, yagerageje gukina neza rwose, udupasi twiza, kugerageza udutachi ukabona ko ari comfortable. Nubwo abafana ba Arsenal bari bamuziye ngo bamuzomera,
ariko Koropama yaberetse ko ari Koropama. Iyo aba dufite umwata gusoza neza cyangwa gufinishinga chances, Koropama nguyu ariko yabonye assist kubera udupira twose yataye muri box ntihagiye n'umuntu umwe ukurikira. Kuri wing twamanutse na Pedro Neto. Oh my god, this guy, I really love this boy. Pedro Neto, he has speed, he has strength, he has agility, he has dribbling skills, he is composure, he has technique, he's good on the ball, he track back, he defend, he's a full complete player. Uno mukinnyi rwose ndamukunda cyane. Chelsea yaguze neza muri iyi season kutugurira umuwinga ufite imbaraga kandi wirukanka muri bwa buryo. So salute kuri Pedro Neto kuri match nziza yabonye hagati ye na Moses CAISEDO, umwe muri bo rwose akwiriye man of the match. Ikindi igitego wadutsindiye rwose was brilliant, smooth touch, pushing the ball a little bit and top finish. That was brilliant, that was beautiful. Ntago nshobora gucomplaining aho na gato rwose ku gitego cyiza cyane watsinze. Shout out ujye urumubitira Arsenal. Kuri right wing twamanukanye na Madueke yageragezaga kwiruka no gucenga ariko wapi umuhungu bita Timba yari yamubanye Timba. Ase nifite umwana bita Timba rwose ndi umuntu ushaka gusimbuza muri Arsenal cyangwa bambwiye nguremo umukinnyi naguramo Timba kuko Timba rwose yabaye different. Uruhande rwo hepfo Pedro Neto wabonaga ko agerageza kurupenetramo ariko Madueke byamugoye kwinjira no gushaka space inyuma ya Timba kuko Timba yari afite speed, imbaraga, nubwo yamukoreye amakosa ariko yari full committed kabisa. Biranda bikunda iyo umukinnyi aje akavuga ati match ni yanjye. Madueke yibuze mu gice cya kabiri turamusimbuza tuzanamo Modric yatajya left, Pedro Neto yatagaruka ku ruhande rw'iburyo ari naho yatsindiye igitego cy'uyu munsi. Imbere twajyanye na Nicolas Jackson nyuma yaje gusimburwa na Christopher Nkunku, ariko Jackson yagize umukino mwiza ariko ngiye uri umwataka mu judginga ku gitego cyangwa assist. Uriya nimba uri number 9 inshingano zawe no gutsinda igitego, inshingano zawe ntago ari ukudefend, inshingano zawe ntago ari ukugaruka inyuma, uhemberwa gutsinda igitego bro. You need to find a way to score goals. Ni ibyo ngibyo nakubwira nta kindi. Christopher Nkunku we yaje hasigaye iminota 5 nta kintu mu by'ukuri yari kuzana ku isahani nta na kimwe. So yo people, Chelsea itwaye neza, Arsenal ndacyayisize inyuma. Tugiye muri international break, ubu tugiye kureba imikino y'ibihugu. Abakinnyi bose bagiye kujya mu makipe y'ibihugu yabo bakinire mu makipe y'ibihugu byabo. After 2 weeks we will be back in the Premier League. Chelsea izaba ikiri ku mwanya wa gatatu. Turi gushaka ukuntu twakomeza guhagarara aho turi tukagerageza none kureba ukuntu twatekereza imbere gato kuko ndabona Chelsea mu myaka 3-4 iri imbere, igihe ino squad y'abana b'imyaka 12 na 22 bazaba bigiye hejuru bamaze gukuramo gato mu mutwe no kumenyerana, tuzadominatinga Europe. Nta kipe rwose mbona ifite taranga izo dufite, utibagiwe n'uriya mupeti uri muri Brazil bita Estevao William. Ni umukinnyi Chelsea yaguze muri shampiyona yo muri Brazil. Murabizi habayo taranyishe. Urabona ko Real Madrid yakuyeho igifaru cyabo igakora iyo ba Rodrigo ikagenda ikora abakinnyi benshi batandukanye. Na Neymar yavuye muri Brazil straight ataza Europe are dominating. So we are looking at this guy Estevao William wahamagawe mu ikipe ya Brazil y'abakinnyi bakuru senior squad kugira turebe performance ye kuri big stage ibimeze iti. So ku buryo next season azaza ahita ajya muri Chelsea muri squad ibanzamo agafatanya na Koropama kunyikira amakipe. Nuko rero byagenze ku mukino wacu twakinya na Chelsea kimwe Arsenal kimwe at Stamford Bridge. Turangije turi ku mwanya wa gatatu namanota 19. So you people, I just really want to say thank you to the people we have been together since the launch of this YouTube channel. Nimba nawe ubana natwe umunsi ku munsi nukuri wakanda subscribe ugakanda naka like, ibyo gusa biba bibaye
video yacu cyangwa ibyo dukora twita twubaka community y'abantu bakoze subscribe, tukajya tubagezaho amakuru ya Chelsea cyane cyane ko n'ahantu wakora amakuru ya Chelsea anonosoye uretse hano kuri Byiringiro Football TV. Nkunda gusoza rero mbabwira ngo abameze neza mubishimira Imana, abatameze neza namwe mugira ibyiringiro, mukomere, mube strong. Nababwiye ko life is like a wave. So a wave, it's up and down. So sometimes mu buzima nuko nyine biba bimeze nabi, utarwaye abafite financial problems, udafite financial problems, abafite family problems, udafite family problems. We have a lot of problems in this dunya, ariko twebwe icy'ingenzi igihe ikintu nta kintu wagikoraho, just believe. Nubure ibyo ufite ngo ubure na believe. Kugira believe ni intambwe ya mbere yo kuba successful. So you people dream big, and I wish you successful. Mura subscribe, ukande like, ubundi twubaka umuryango umeze neza. A la vista, ciao.